ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakadalos ka din, taday tala cellphone tin into naram. Ay, nalpasan. Senyora. Ay, ada ka di pa ipaaramid mo? Saan mo nadamagan kanyak, noan niya ti sumarunong aramidam. Ado ti matrabaho no iwaras mo dagita matam. Ay, panawan ka pa'y senyora. Mapanak ije kusina. Apay nga ije kusina ti papanam? Kat saan pa'y nga oras ti panagluto? Ingka ka di agkalong? Ay, saan mo't, madam? Inakagdalos. Kunam anak kadalos ka itay. Ita, kunam nga ingka agdalos? Da kayo kit di akatulong. Di yu ammo ti araramidan yu. Sakit kayo iti ulo. Ha? Ay, sige madam inakon. Ingkay baga kadiki ko tarumwar kamin. Isagananan tay lugan. Palubusan da kun nanang. Adda kadwak amapan ije Manila. Saan ka di nga imbaga ni tatang mo delikado ije Manila? Adu ti madamdamag ama isagsagmak ijay. Saan mat nga amin, nanang? Alan tapno makaurnongak iti pagadal ko. Abangan no makatumpong ka iti saan anasaya at nga amo. Saan mat siguro, nanang? No dito'y ko laaway. Awan nasaya at amasakbayak. Apay ko mga awan tinasaya at amasakbayam dito'y. Sanak ama kaadal, no dito yaklaang nanang. Ado, tirimbang ay dito'y asaan anak kaadal. Anusam laangan dito'y anak ko. Numapan ni Lydia ija Manila, sumurotak. Da kayon ti mangibaga ka ni tatang, nanang. Pinalubusan ka nomat ni nanang ni Giselle, anapan ija Manila, tatang. Anya, napan ije Manila ti kabsat mo? Day tamad ti damag ko dita paradaan. Napanan ni nanang mo. Apay pinalubusan na. Diyak amo no apay pinalubusan na nagpa-Manila. Idi pa'y nga imbaga nga awan ti mapan ijay. Tado ti may sagsagmak. Ay, maalala na no maisagmak, kaipilit na ti kayak na. Diyak kayat nga adda maisagmak kada kayo. Iswasan ka nga agsaw iti kasta. Ay natatang, awan papanan na, tanapan ngamin adiyo pinalubusan. Imbag ta simmangpat ka, si kaabak-bakatan. Apay pinalubusan ti anak mo anapan ija Manila. Saan ko kumaapalubusan ngam nagpakpakaase. Kaya't na makaurnong iti pagadal na. Ay, imbis ang makaurnong, amangan no maisagmakpay. Saan mo't siguro lakay? Ikararag ko ti panakailisi na iti saan anasaya at apagtan. May mayat ti agsakbay, amang liklik iti pakaisagmakam. Ngam ti agbasak-basak. Bareng makaurnong iti pagadal na ako nana. Ay na, adala mapasamak kan kuana. Ay na, pagtimugan kayo adwa. Ay saan kumamot alakay? Saan kumamot ang maisagmak di anak ta? Ay na, adala mapasamak kan kuana kunak manen. Makaraman kayo! Nabambanog ni tatang mo. Impasabat mo kit din ti may papan ka ni Giselle. Rumbang lang, nanang. Kaya't kumati makadanon ijay Manila. Ngam isukit din tim mo na. Nasakit tinakam mo. Tasaan asikatiin mo na nakadanon. Iso nga indanon mo adagos ka ni tatang mo. Ti papanaw di kabsat mo. Kaslakas na, nanang. Sales girl ka lang arudan ijay ili. Apalampay lang di kabsat mo. Gapo iti aapal mo. Iso ang nagipulong ka adagos ka ni tatang mo. Hay, adda kumamit kadwak. Ta sumurutak mat ijay Manila. Iparit lang arud ni tatang yon. Apay amapan kapay laang. Apay nga rod pinalubusan nyo ngayon ni Giselle. Ada nasaya at aplano di kabsat mo. Nanang, saan ka di anasaya at matigandat ko? Ti plano ti kabsat mo, katapno makaurnong. Tapno makaadal. Ti plano mat, kat sa balay. Tapno makasara ka iti mga sawakan ka. Tapno makalungaw kay ti rigat. Dakas kandiday na atarigagay ko, nanang. Kayat ko, ti bumaknang.
Si kakaditi inrekomenda ni Lydia akatulong ti amigak. Wan apo, siyak ni Giselle. Jak kaya ti apo nga awag mo kanyak. Madam, wano senyora ti kayat ko. Ay, sorry, madam. Ti kayat ko akatulong, kat saan masapol nga ibagbagak ti araramiden na. Nang runa, no ada ni Jobert nga anak ko. Pagsirbyan nyo analaing, yawat yo amin na masapol na. Ayan ka diti anak yo, madam. Danda ni sumangpat nga agapoy ti Amerika. Ada katulong ditoy, ngam gaputa sumangpat ti anak ko, isa ang mga laki ti para si kasukan ko na. Maaramid mo ka diti trabaho, Ikagumaak, madam. ngam ni. Aday tsuram. Ngam, ha, agat lugnak ka, tanaggapo kay ti away, ha? Jak kaya takanayon ka nga umasidag iti anak ko. Nawatam? At saan ka di ako na mga iso ti pagserbiak, madam? Kasano ajak umasidagkan ko ana? Ha! Kalpasana maitad mo dagiti masapsapol na. Panawa mon! Saan mo nga ibantay ti bagim kan kwa na? Danga! Nalawag, ha? Umay ka kano, tay surok kan ka ti sileta, kuna ni madam. Ay, siyak gayam ni Sonya. Anya mo tinagan mo? Siyakmat ni Giselle, manang. Ay, saan ko maakatulong ti trabaho asinerkam? Nagartista ka kuma, na nagpintas ka. Nalabas ka mat, manang. Narigat samat ti sumrak nga artista, no awan ti mang tulong kan ka. Sa bagay mo't kit di, ah? Ang bagay mo, ti agbalin nga artista, tanapintas ka. Kasla saan ka at taga-away? Apay nga da kayo pa'y lang dito'y salas. Sonya, saan ka di nga imbagak nga itulod mo yung seledyo? Surwam ka nagiti rumba nga madalusan dito yung nagti mansyon. Ay, ungon madam, mapang kami. Naungat ka din ni madam, manang? Kas nakita mo, kas la machine gun tingiwat na no agbusingar. Kabutbutang nga rod no kasta, manang. Ngam saan mo't kit ding agkabel. Iso anong madama ti sermon, dumngag kalaang, tamalpas tumatlaang agngiwat-ngiwat. Kastoy gayam ti biyag ti katulong. Wen ay, ita ka dilang ang mapadasam ti agkatulong. Wen, manang. Kayat ko ti makaurnong iti pagadal ko. May mayat samot, no serbidora, wano agla ko kumati sinerkam at trabaho. Apay nga rod asika, manang. Katulong mat ti sinerkam. Ay, no kasla kumakan kakapintas, ay kat saan akatulong ati trabaho? Tingamin serbidora kan agla ko. Agabang pailaang iti silid apagyanan na, manang. Nangina ti abang dito'y syudad. Wow! Ada prinsesa nga agsagsagat iti mansyon. Sika ka din ni sir? Rumbang ka di nga awagan na kiti, sir. Makita mo ti ugam ko. Ha? Apay ka di dagita tulbag, sir? Siyak ti manager dagiti tulbak dito mansyon. Asino ka kadimat? Manager ti tulbag? Saan asika ni senyorito? Mabalin mat nga awagan na kiti senyorito. Agkakaingas kami ngamin kini sir. Ay, Kiko! Ma'am! Anya ti kukuam dito'y salas. Ingkay sa gana tilugan. Tarumwarta. Intasabdan ti anak ko iti airport. Wen, madam. Mapan ko di sa gana tilugan. Makapasurun ka, driver! Asino ka din ni Kiko, manang? Kunana itay a manager ka no ti tulbag dito'y mansyon. Iso ti driver ditoy. Kasjay na day ja Kiko. Ag-feeling boss no kwa. Kunak itay no iso ti anak ni madam. Kunana ngamin nga kakaingas da ka no. Anyang hagkakaingas.
Amangan no natataer pa'y titarakan ni Boss Abakas ngam iso. Nalabas mat, tay bagam anatataer ti bakas ngam ni Kiko. Agpay sumat. Kaslamat pinuuran akarag ni Kiko. Ha? Apay niya ibaga makasla pinuuran akarag, manang. Di mo ka di makita dya kudil na. Kasla naksat akudil ti karag. Sapay binurtong ti ropa na. Apay akasla daguram kan kwa na, manang. Masurunak laang. Tay di binasted ko. Kuna nakit din apagan anunak kanaw kat nalaadak. Apag husto ti oras nga isasangpat mi iho. Husto mo ta kasangsangpat mo. Isang ma-inchat ko kan ka. Noon niya nga oras ti isasangpat ko. Tapnosan kay amasapa nga umay. Makapasikur nga minti aguray. Imbag ta saan unay ana traffic iho. Intay yung arudan mama. Mailiwak mo tin iji mansyon. Nabayagan siyak nag-awit jay. Sige iho. Intayon, nakasagana mo tilugan. Mama, ni ka di manong Kiko ti driver mo? Wan iho. Nakita natan. Yagnan dito'y tilugan. Awanan ti isuot ko ang nalabaan akawus ko. Api ngamin api nalubusan nyo ni Giselle. Apay, iso kadilaang ti makamo nga aglaba. No siyak, makumiko makamang tultulong kanitatang mo jibang kagkantalong. Awan lakot nga rod ang laba itilupot ko. Day, ano sa mo na nga ilaba talupot mo? Ta isa mirak mo't alabaan tilupot mi kanitatang mo. Ay nananang, amuyong mat nga da trabaho. Kasanuak ngay ang makalaba. Sigudom gamin na. No sumangpot ka iti malam, labaan mo, tapno saan ang maurnong timurong mo. Ay, masurunak iti dayjay a Giselle. Intarayan na ti trabaho na ditoy. Kasanaw? No adda dito'y di adem, ipadudon mo amin kankwa na ti trabaho dito'y balay. Rumbang lang tawan kat nga rod trabaho na, nanang. Katulong ka din ta sumabat, mama? Wan, ngam agat lugnak dayta. Ha? Tagaaw-away a babae. Nagpintas ta babae ah. Anya pa'y lang teraramidam, Giselle. Mangisagana kan iti pagpalamis. Saan ka nakatunga nga akasta? Ay, uwan, madam. Mapanakon. Ay, nalalaing sapay ti robot a babaunan ngam ti tao. Ha? Masapul pa'y nga ibaga ti aramidin na sakbay nga gunay. Relax ka lang, mama. Milyon tigatad ti robot. Kabarbaro ka di akatulong di napintas a babae? Jay ka di show taktikayat masawen, sir. Anya? Showtime tinapintas sa babae? Imposible. Dayta tipod no, sir. Nabayag kamin. Ulay tamagam kanwana. Kasta ka di, Kiko? Nagswerte ka maten? Pangkitaam nga uray kastuyak lang, sir. At damailawaan nga aglang-lang nga prinsesa. Imbag man ta napasungbat mo. Kasta ko mamat kapintas ti makarelasyon ko. Naidumdumag peso ti kinapintas na niya, sir. Anya itayan, tinagal na? Ay, siga Kiko. Kunak man lo agpaiso asyotam. Apa, di mo pa'y amu tinagan na. Anya ka di tinagan ti kabarbaro akatulong, manang. Giselle, sir. Nabiit pa'y ditoy. Kaya't na kano ti makaurnong iti pagadal na. Iso nga may nagkatulong. Kuna ni Kiko, shoota na ka na. Inggaraw manen ni Kiko, ti kinaulbod na. Idida mo ang nagkita dakan ni Giselle. Imbaga na nga iso ti anak ni Madam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mayro. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, impilit ni Giselle ti mapan ijay Manila. Tapno makaurnong daytoy iti pagadal na. Umapal ti kabsat na ani Aida. Ket impulong na adagos iti Amada. Banagmat anagpungtutan ti Amada. Taado kano ti maisagsagmak ijay syudad. Ijay matsyudad ni Doña Olga Amata Pobre. Tinagbalin nga amo ni Giselle. At damat anak daytoy nga agnagan iti Jobert. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ana pauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Giselle, tinagan na, sir. Nabiit pa'y dito'y. Kaya't na kano ti makaurnong iti pagadal na. Iso nga'y may nagkatulong. Kuna ni Kiko, asyota na ka no? Ingaraw manan ni Kiko ti kinaulbod na. Idi damo da nagkita kan ni Giselle. Imbaga nakit din nga iso ti anak ni Madam. Anya? Ket namati ka dimot ni Giselle? Nagdwa-dwa. Ta saan mo't nga aglang-langa akas amo, sir. Kunak mo't nga aglang-langa akas napuuran akarag. Talaga napintas ni Giselle. Inosente. Ang nagpintas. Ay, uwan, sir. Kastamot ti imbagakan ko na ididamok ang makita. Ay, talaga ang napintas. Inawagak ni Lydia, taimbagak apagawiden na ni Giselle. Ngem di na pa'y kanumasangot ti mapan ijay ayan ni Giselle. Ngem nabiit pa'y laang jay adim ijay. Kasanungay ang makaurnong iti pag-aadal na no pagawid mo. Awan ngamin ti agtrabaho dito'y balay, nanang. Awan tumat ngamin ti cellphone na, tapno maawagan tayo kuma. Kasano, imbes nga igatag na iti cellphone na, inurnong na, tapno ada pag-aadal na. Imbagkan ko na, tada urnong na. Siyakit awan urnong ko, tatumultulong ak iti mausar dito'y balay. Ay, pasensya kan anak ko. Kapilitan ngamin agumatang ka iti masapsapol, nukas di nga awanan ti iso amin iti kusina. Iso ama surunak iti dayjay a Giselle. Di pa'y umay pumasyar. Tapno mairanod tayo mat iti natgadan na. Ada yung amin anak. Nangina ti plete amapan kan agawed. Ay nananang saan aday tatirason. Imut ket di iso ti ammo. Apay mat nga imbagam ka ni sir, akaayan-ayat mo ni Giselle. Uy, di ka lang nagbaing. Rinabak ko lang, mate. Ano kayat mo? Datalangin ti agayan-ayat. Anya? Ay, awan ti arapaap ko ang madaan iti anak akas lakarag. Anya? Dahito yung mati may bagat. Uray saan mo nga arapaapan ti maaddaan iti kas lakarag nga anak. Addan to anak mo akas lapilat. Pag kunamat akas lapilat to ti anak ko. Kita mamatay tsuram. Kas kalapilat anak ko tung. Ay, sika ngay. Kas kala napuuran akarag. Ah? Ay, umadayo ka man kit didi ayan kong agdaldalaws. Ay, makasinga ka iti trabaho. Hoy, sikatiin mo na nga imasidag kanya. Ito siyak ti papanawam. Agsipod ta dito iti pagdalusak. Ingkay di garahe. Ijay ti bagay mo apagyanan. Madlaw ko, akita-kitaan na ka ti anak ko. Saan ka apailaw-lawan kan ko, na? Saan kayo ngagbagay? Sa anak mo't ngagpapaaram kan ko na, madam? Nasaya. Laglagi pam apitak ti kayarikam. Idento ta marmol ti kayarikan ti anak ko. Amok dayta, madam. Amangan umang namnama ka, nga armon na ka ti anak ko. Numapasamak man nakasta. Pagay ayaman nakalaeng tanga. Saan kumot nga'y palubos alukon nak ti uray asino, madam? Masustener mo ka di dayta nga imbagam? Uwan, madam. Panagadal ko ita ti ipang pangarunak.
Jobert, kaya't ko nga ipalagipkan ka, sakbay amalipatam. Adda na kay tulagam nga anak ti amigak. Saan ka di nga imbagakan ka? Anak tiliwak nga adda kain innagak na, mama? Ang mga nuin nagaklaang matiagayam, iho. Basta jak ka dyan, mama. Ngam dakkal ti pukaw tayo, no ibatam ni Doris. Dakkal ti negosyo da na kisugpunan tayo. Nga uray rugitan dyan babae ti ulo. Kasta ka di, mama? Ano sampay? Tapno saan ang mabangkrap ti negosyo tayo, no awanda? Dakkal ti share, tinadakkal na iti kumpanya tayo. Kas jay kadilatan? Gapo ta dakkal ti share da iti kumpanya. Isong aramaten dak. Tapno saan da nga i-pull out ti stock da? Day talaang ti pamuspusan, eho. Awan na pulos matawid mo no mapukaw ti kumpanya. Kasano kanton? Mabalin ko ti sumbrag akas ordinaryo nga empleyado iti sabala kumpanya, mama. Jobert, saan ka kumangag bali na sukir nga anak? Numadamag iyo nga dadyay nangawis kan ni Giselle anapan ije Manila. Ibagayo, taagawid je kapsat mo. Kanayon ko adamagan, tapno makatulong mat dito'y balay. Ngam saan pa'y mat kano anagawid, tatang. Ay, day takat ibagbagak. Ang mga ano adamat madin anapagteng na. Makapasuron. Adda da tao dito'y amarigrigatan. Idin to ta addamat ijay nga agnamnam ay. Ay, kat nasaya at ano agnamnam ay. No saan nga ay? Saan tayo abasol? No anyaman ti mapasamak na, tanagpilit anapan. Day jay tumat ngamin nga inam. Pinalubusan na. Ita, awan lakit nga rod ti maibaon dito'y balay. Ay, day tamat ibaon mo ti pagdandanagam. Saan adya kasasaan ti kapsat mo? Nagadalam ka di idi high school ka? Ejay probinsya mi, sir. Kan nag-eskwela ak pa iti dua atawan iti college. Ngam si Mardengak, kaputawan kwartan da tatang. Anyay mo ti trabaho dagiti dadakkel mo? Manalon da, sir. Isu nga ikagumak ti agadal. Tapno makalungaw kami. Bilibak iti kinasingpet mo nga anak. Agkatulong ka, tapno makadal ka. Sapay ko tagbaligi ka. Agyaman na kada kayo, sir. Tingamin da dumak at uyawan da tikas kada kami amarigrigat. Kwarta lang tinagdudumaan tayo. Saan akas kadagiti daduma? Ana ba, ti panagkita da kadagiti na pobre? Ha? Kasta ka di, sir. Ngam ni senyora. Saan mo nga ituloy? Tamasaktan lang tirik nam. Lading itak no nakaisawang ak iti saan nga umno, sir. Di nakpagdanagan. Maawatak tirik nam. Apay ama ikulkulang ka, Giselle. Addan sakit parikot mo. Awan anyaman na daytoy manang. Nadlaw ko dayta. Manipon nakita ka nagsarita kayo kan ni Sir Jobert ijay salas. Agpay so nga tati ko nana, saan na kano atagibas si Danti na panglaw? Saan tayo nga mo? Taamo tayo laang matida. Ang nasingpat matkit din ni Sir. Ay, amam. Madlaw ko nga in love ka kun kwa na. Ha? Husto akad eh. Sanak amay karikan kwa na manang. Marigrigatak, idinto tabak nang da. Ay, dayta itatirigat na no ma-inlove ka iti may sa abak nang. Masapul nga italimang ko iti kaunggak daytoy a panagayat. Awan lat amo ka na sayata masakbayan daytoy nga ayat. Ay, kastoy tayo kadilat ta marigrigat. Awan karbengan tayo nga agayat itibak nang. Mapanak iti balay ti amiga kiti Sabalia syudad. Kita analaeng ti masapsapol ni senyorito. Matungpal, madam. Siyak ti makamo ka ni sir. Amin masapol na isaganam. Amin akanan na isaganam. Wen, madam. Kaano kayo kadya sumangpet, madam? Diyaka mo, dependento langan. Numaganasak ti agpasyari iti balay ti amiga ka, amang ano dua, wano talong aldaw.
Kasta ka di, madam. Awan pagdanagan niyo, madam. Apay nga takas to iti mariknak. Agkaba-kaba lakay. Kasano, mamin ano kamat ngamin ngagkape iti agmalam. Diyay nga takap iti makagapo. No apay nga agkaba-kaba. Anya pa nga ay, kasta matikunada, numanagkape ka, daras ka nga agnervyos. Apay nga yakas lag na pagdandana kakadyak mo tamo. Adakat kastan, agdandanag ka asaan mo mat nga amo ti makagapaw. Diyak garod maawatan ti riknak. Apay nga yakas toy. Ay, no di mo maawatan ako nam. Adda nga ro diferensya day tariknam. Na, agdandanang aklang arudan. Day tapay ti ibagamot alaklakayan. Di ka kadipay maturong. Rabiin. Ay, makaturturugak pa yan. Awan pa'y mat ngamin ni sir. Di pa'y nangan. Ay, wingayam anya. Apay nga italang anarabian iterwar ni sir. Day tangarod kat. Madanagan pa yan. Oy, madanagan. Taawan pa'y ni Labs na. Di mo ko lang awan dadanagan, manang. Saan mo't nga ubing? Tapno pagdanagan, no saan pa'y asimmang pa'y? Kasano no makaturog kat isuti sa sangpet na. Sino nga tati mangisagana iti kanan na? Ay, amangan no na nga nun ije restaurant. Kasano no saan pa'y? Kasapulan nga urayag. Aging ga makasangpet. Addaken ka day ta, Giselle. Angam no siyak, maturugak. Tamasapak amariing inton bigat. Mapanak pa nga ro di Salas. Urayak asumangpet ni sir. Apay ka di nga alo si Isen ka. Kuti ka la ako te. Ay, jakban amo. Jakmat maawatan ti bagik. Ay na, saan ka man ako te. Tapno makaturog ta. Agarado apay amasapa inton bigat. Indak man la ijay papag ijay salasan. Tapno makaturog ka ako nam. Nasaysayaat pa ay. Hindi ka mat ngamin makataltal na. Saan ka matasigo na kasta? Ay, inak la uminumon iti gatas. Barang makaturog akton. Itimplaan nakman mat nga raud. Umay ka nga ron iti kusina tagtimplak iti gatas ta. Ala, pumunakan. Sumarunuak. Agriring matitelepono iti asidag ka. Sino nga tati mo awag? So, batak man langay. Hello? Sino ka diti umawawag iti 10 oras ti rabi? Abay, awan ka diti bigat? Saan mo ka di amay pabigat? Ulitan man timbagam, Kiko! Ay, timot gayam na pintas amadam ko ti mawag. Kunak ngamin no jerong number, ma'am. Sorry. Kayat mo asawan? At da umawawag dita? Kasta nga rod, madam. Adda ngamin imawag itay. Saan ko mat nga, ma'am mo? Makipunpal ka, no? Baba ko na titilipo, no, ma'am? Husto tinaramid mo. Saan arumbang adda sa bali nga umawag dita? Iso akas jay ti imbagak itay, madam. Ada ka di ibagayo, madam, ta imawag kayo? Nakaturog ka din ni Jobert. Ay, day tatisaan ko nga mo, madam. Sa anak mo't anapan iti silid na. Inak amuan, madam? Sanod, tarabiin. Ang mga numasingam, tipan naturog na. Alangarod, kastapay, bye. Bye, madam. Nay, adda ka mo't dito yung kusina. Agkalkalong ka de? Ano ti pa nagkitkitam kanyak? Agkakalong? Ang mga nuday tatipanggap mo, iso nga imay ka ditoy. Umayak lang uminom. Imayak mo't iminom. Aywan, imawag itay ni madam. Dinamag na no nakaturog ka nun ni sir. No nakaturog? Imay ko man naturugan ani Giselle. Ha? Urayan na. Tapno idasaran na itimakan. Kasta ka day? Apay arabi Kat awan pa'y ni sir? Day tangarod mo't kisaludsud ko.
Apay arabiin kat awan pay. Nakat maturugay. Rabiin? Ay, oray siya ka. Ituloy ko ti maturo. Ada nagsardang alugan di tarwar. Inak kitaan. Ni sir siguro daytan. Senyorito? Nabartag ka? Pasensya na. Sa labahin na man, naging kaya silid ko. Pangasim. Uwan, sir. Sige. Kung ba't ka kanyak, tamapantay ti silid mo. Ay, mo na ka. Itay ka pa yan, nagururay. Ay, uwan, sir. Saan ka kadipay amangan? Sakbay ang mapantay ti silid mo? Nanganak ko ni Jerwar. Intan iti silid ko. Okay, sir. Mapantangarudan iti silid mo. Apa niya inrigap mo ti ruangan, sir? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang pauluan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Jobert ni Giselle akatulong da. Katrinam na daytoy. Iti sabali abangir, ururayan mo ti pamilya ni Giselle ti panagawid na. Tamailiwdan kenkwana. Iti may sangal daw apimanaw ni Doña Olga. Narabyan asimmangpat ni Jobert. Mas daaw ni Giselle. Tanabartak ni Jobert asimmangpat. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ana pauluan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nanganak ko ni Jerwar. Ala, inta ni Jess silid ko. Okay, sir. Itulod ka na iti silid mo. Ha? Apa nga inrikap mo ti ruangan, sir? Pakawanin na ka. Ayatin ka unay, Giselle. Sir, di nakigaman. Pakawanin na ka. Ngayon talaga ayatin ka. Di na ko mapagkadkadan. Saan, sir? Pangaasim! Ibatanak! Kunak man no nasingpat ka. Ayop ka matgayam, Jobert. Apay nga yung dadanas na. Pakawanan na. Ayatin ka ngamin, Giselle. Isang batak tinaramit ka ka. Bastos! Ayop ka! Sorry, Giselle. Di na ko makagura. Pakawanan na ko na. Kasanunog mo nga tinaramid mo. Dinadaal mo tipyag ko. Ikarik, saan ka baybayan? Imayak dito'y. Tagayat ko ti makaornong iti pag-adal ko. Sambali matgayam ti naganap ko. Bastos ka! Ikarik, jaktali ko ng tinaramid ko kan ka. Umanugot ka din ni mamam, ha? Kagura na ti marigrigat akas kanyag. Apay akas tatilangam. Nagsangsangit ka? Ay, di kan samot na naturog. Limlim tagmat dagita matam. Nagsangga sa takman. Nadadaalan ti biyag ko. Ay, iso siguro hindi nakpalubusan ni tatang. Takastoy gayam ti mapasamag kanya. Di ka maawatan. Anya ka diti kunam, napasamag kan ka.
Saan ko may balikas tinapasamak kanyak, manang? Basta, dakas tinapasamak kanyak. Noan yaman dayta nga ibagbagam anapasamak kan ka. Ay, makipaglading itak. Ang yaman manang. Ngam, saan ko akabailan ti rumwarita dito'y silid na? Agyanak pa'y dito'y. Sige, ading ko. Agyan ka laang dito'y silid. Sana bale, taawan mo't ni madam. Oy, Kiko. Anya ka dito naramid mo kan ni Giselle? Apay asangit. Anya ko mangay tinaramid ko. Saan ko mat asinagsagid? Sa anak mat amang gagamod. Tapno ginamod ko kuma. Ay, anya ngay nga ti parikot na. Kakaasi ijay silid aso manangit. Ha? Apay ngay aso manangit ako nam. Ay, aguri ka. Limpyo ka di pa nagsungsungbat na. Ni, anya ti kayat mo asawan? Saan alimpyo ni Giselle? Kunamet aso manangit. No awan makagapo ngagsangit ti tao, kayat na asawan, adda kulkulilin ti utak na. Ha? Ay, sayang pa'y ti kinapintas na. Anya nga adda kulkuliling ti utak na ako nam? Ada yung ang adda bagbagtit na. Ay, imbag pa'y si ka tamabalain. Ha? Ay na, di ka pa'y rimwar anapanangan ading ko. Agsakit ka no kasta ti aramidam. Ay, inkamangan. Sana ka mabisin, manang. Ay, saan mo ko maapapasan tabagim? Kasano nga ti pamilyam, no maamuan da akasta ka? Tinungpal ko lang ko man ni tatang. Di na kayat nga umayak dito'y Manila. Anya nga min, tinapasamak ken ka. Apay adi mo ibaga kanyak, tapno amok mat. Saan ko akabailan nga ibagakan ka, manang? Barang kabailak nun nga ibaga. Sige. Saan ka apilitan? Ngam, umay kanto nga rudmangan, wan. Ay, kasanungay no agsakit ka. Awan pulos ganas ko amangan, manang. Jack marik na tibisin. Adda nga takurkurang di napinta sa katulong? Pag kunamat. Apay ko mga takurkurang na. Kasano? Kat sangit ka no asangit ngawan mat gapgapo na. Saan pa amang mangan? Sana nang nangan? Kasta timbagan ni Sonya, sir. No kas day ti may sa atao. Saan ka day nga da samsamting na, sir? Awan ti samsamting ni Giselle. Adala kiti parikot na. Sige, panawan ka pa. Napay nga ta. Kasla isakit na mat da samsamting na. Pinanawan nakit din di taoy. Ang kasla da kayat na nga ibaga. Jack, makita ni Giselle manang. Ayan na ka di. Ha? Kwa, sir. Adda ijay silid. Kasla adda dakkel aparikot na. Saan pa'y anang nangan? Ikamangisagana iti kanin na. Taipan ko iti silid yo. Ha? Da kayo timangipan, sir? Saan na siya? Dua ta manang. Ipanta dua. Ay, masyanak ngamin kan kuana, sir. Sangit asangit. Kasanon do sumangpat ni madam. Sigurado nga ungtan na. No kas di asaan arumwar iti silid. Sige manang. Ikamangisagana iti kanin na. Ibabaon ko amapan mangan. Ngam saan kanumit ama bisin. Alakit din. Ipanta di silid yo. Bareng mangan. Pangasim. Mangan ka, Giselle. Amangan no anya ti mapasamakan ka. Agdan pa di ana pasamak kanyak agapuan na. Jack impagarup at takas kagayam. Agparinto mga kitisangom. Pangasim tapakawanan na. Saan ka ngagparinto mga itisangok? Saan mo amay katisugat babaan iti panagpanintumang mo? Mangan ka nga rodan, tarumwarak iti silid. Rumwar ka na. Tadyak kayat amak kita tindak.
kas at tao. Rumara kon. Tapno mangan ka. Ket ulit ti dumawat, iti pamakawan mo. Ay, taday ito yan na pagtangko. Nagkasangan. Nakita ka rin mo kayo kini sir, iti silidyo. Anya ka diti inaramid yo adwa ijay silidyo, ha? Na. Apay nga rod, asabali tingirsen. Ha? Ay, napanmintad ti kanan ni Giselle. Apay ka, day? Ha? Masakit ka din ni Giselle? Ta inyo nagyupay, ti kanin na. Kaslakas na na. Di kamot lang makaawat. Na, apay kumasaanak ka makaawat. Nusak ka di ti agsakit. Yung nagyo ka di mat ti kanak iti silid ka, iti asidig ti garahe, ha? Ay, no siyak. Nambarak kumangay. No? Amo ako ni sir. Damagam kan kwa na. So, asaan ka ngagsaksakit, ah? No kasta nga rod, no si kanto mat ti agsakit, pambarak kumamag ngay. Ay, agiyamanak. Tadi ka kaya't amakita, no siyak ti agsakit. Babaan iti nakitak nga inaramid ni sir, edi imunag kami dito'y silid. At takadimadi nga inaramid na kun ka. Day tatipod no, manang. Ha? Indadanas nak, edi simang pat iti rabian na bartay. Oh my God! Ay, isumot lagayam. Permit sakit na mo. Anya itati aramidak, manang. Ay, sigurado. Saan lakit di akayat ni madam nga agkatuluyan kayo? Isong arod, manang. Kan maysa, saan ko paya kayat ti makiasawa? Kayat ko ti makaadal. Ay na, maladingitan ak unay para ken ka, ading ko. Anya nga tati may bagan ni tatang. Numamuan na tinapasamak kanya. Sigurado ang babalawan na. Ay, sigurado lakit di Nang runa taimbagam adi na kayat nga agpamanila ka. Masakit ka kaday, apa adi ka mangmangan? Jakman ambo. Sa anak mo't anabarang nasakit ti bagbagik. Ala, agbati ka nga rudan dito'y balay. Siyaklangan ti mapan aggaik ijay talaw na. Ala, agbati ak nga rudan. Sumurot ak daw, inton bayatan ti bagik. No saan ka nga rod sumurot ijay talon? Aglaba ka man nga rod nanang awanan ti pagsukatak. Paglabaam ti inam. Kat no nasakit ka no nga rod ti bagbagina. Ay, sikan ti aglaba. Inak nga rod aglako, tatang. Ay, aglangan ka pa lang aglako ita. Saan aday ta inam ti paglabaam? Sika ti aglaba. Dayjay tumit a Giselle. Na. Di pa'y laagawid tapno adda para laba. Hello? Asino da ito'y? Siyak da ito'y, iho. Ah? Ipagaman ka ni Kiko, tasabten nak ije terminal ti bus. Apay mama, naumakay ka din dita? Saan mo't? Ngam kayat kon ti agawid. No place like home ako nada, iho. Sabagay, putno day ta mama. Ket, kumusta mo ti pa nagpasyeryo dita? Mayat mo't kit di, iho. Anya ka di nga oras nga umay nakasabtan ni Manong Kiko, mama? Kalpasan ti dua nga oras. Okay, sige. Ibagak ka ni Manong Kiko. Ingka ka no sabtan ni mama di terminal ti bus. Ita ka din, sir. Ay, sumangpat gaya man ni madam. Kalpasan ka no ti dua nga oras. Agam sakbayam ti mapan. Ang mga unangam si ka di terminal. Matungpal, sir. Inakaw. Tapno makadano nakadagos ijay terminal. Aguray ka ijay, itilas unti dua nga oras. Ang mga no sabali mo ti papa naman. Ay, sigurado day ta, sir. Na? Mapan na ipasikat alugan na tilugan niyo. Oy, saan mo ta? Si Kamat. Umapal ka lang, tadi mo amutiag maniho. Oy, sa anak ama nagapal atao. Angam kagurak, ti agim babak nang, asaan mo't abak nang. Anya mo't tanti kastoy.
agdalos, sa aglaba, agluto. Uray kumamit no naimas ti mailuto. Kanayon met abulbulong ang maala iti kataltalunan ama ko na. Apay ka di at dumayamudom ka dita. Anya ay ti parikot mo. Di pa'y laagawi da di at Giselle. Ay, no kumad na pangibilinan, pagawidan tayo kuman. Medyo nabayag mo't basitan ijay. Makapailiw mo di kabsat mo. Intarayan na laang ti trabaho na, dayta ti ammo. Saan akasta? Taamo mo't asaan asado di kabsat mo. Apay nga rod nga intarayan na ti trabaho na ditoy. Ita, siyak ti mapasubo ang mga ramid iti trabaho na. Apay ayang amin ariri ka ariri no may papan iti trabaho dito ibalay. Nalagaan laang mo't nagiti trabaho dito. Apay anadlaw ko, akinusilapam ti anak ko. Ipalagip ko akatulong kalaang ditoy. Awan karbengam, amang kusilap iti amom, Giselle. Naira na siguro ang nagkusilapak, madam. Tanangam, ti panagkunggunay mo. No di mo kaya't apagtalawon ka dito mansyon ko. Saan na maulit, madam? Talaga saan na maulit? Ha, kas kalakalalay-ngan? Anya ko matipan nakal mo? Ha? May sakalaang apitak! Panawan kayo pa'y, madam. Ay nakagdalos iti ruwar ti mansyon. Nasaysaya at pa'y. Mabuisitak lang no kasta ti makita katigtignay mo. Jayman Ricardo ti saganam, tay saganak mo ti iluto ta. Wen manang, irwar kon ti Ricardo taggeretakon. O sige, ading ko. Kare-kare, kan imprito ka no ita ti iluto ta. Nabayag asanta nagluto iti kari-kari manang. Nakakita ak ngamin iti sabunganay, iti tiyendaan. Adamot tarong kan pitsay. Agkalaukan amin dagita para iti kari-kari manang. Excuse me, manang. Ha? Mapanak pa iti lababo. Anya ti kayat asawan day toy? Anya ka diti mapaspasama ka ni Giselle. Ay, saus! Saan kumamot apod ng ti atap ko? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, simmangpat ni Jobert anabartek, kat nagpaitulod ken ni Giselle iti kwartuna. Kat dita, naaramid ni Jobert, ti saan arumbang. Pinagsasawan ni Giselle ti baro, nagpakpakawan mat ni Jobert, ngam nasakit lata tinakam ti balasang. Idi nakasangpat mat ni Doña Olga, nadlaw na ti panangkuskusilap ti balasang iti baro. Kat dita, pinagsasawan ti Doña ti balasang. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ana paulwan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ha? Anya ti kayat asawan day tawi? Inapot na tingiwat na anapan iti lababaw. Anya ti mapaspasama ka ni Giselle. Ay, so sir! Saan kumamot apod no ti atap ko? Apay nga agsarsarwan ni Giselle. Ay, ang mga no nagbungan ti inaramid mo kun kwa na, sir. Ay, apay nga nga inaramid mo kun kwa na, ti kasyay. Amo ka din ni Mama Daytoy. Ay, Makitan ka di ti bunga ti inaramid mo. Kasano agpayitan? Kasano ti panagadal ko? Anya ti aramidan kanyak ni tatang.
Ay, sos! Anya nga taramitek. Sigurado pag sublinak ni Mama iti Amerika. Numaamuan na daytoy. Dayta lang, ti parikot mo. Nadagdag san ti parikot nga yung paay mo kanyag. Sigurado akabilan nak ni tatang. Basol mo daytoy. Pakawan ni Gisela. Kaasikan ka po iti naramid ko. Angin, awan gaway ko ni Mama. Iso amariribu ka nak. Kumustan tirik na, nasakit ka di pa'y tibagbagin. Ay, huwan garod lakal. Nadagsan tirik nak. Tingkalangan agpakita iti doktor. Amangan matluan niya dahitan. Ay, saanan amasapol. Amangan no kastoy lang ti marik na ti bumakat. Adon, dagiti babakit. Ngam saan akas na ti mariknada. Mapangkayo ka ni Aida iti doktor. May katumat laang daytoy lakay. Gagangay laang day ti marikrik nak. Anya gagangay. Ay, intun kwa na. Ad da maidalit ka. Alay, tamapan kami to kani Aida iton bigat. Kadwaan nakman amapan iti doktor inton bigat anak ko. Apay kadimanan, nanang. Aglangan nak kadimanan. Ay kapilitan anak ko. Amangan ka nung amin no kumaro ti rikrik na kunan itatang mo. Dayjay itong mga amin ababahay. Di pa'y lakot sumambot. Syakmut na amin nun. Anya ti ko naman anak ko. Saan ka maawatan? Ah? Ay, awan na nang. Ni Giselle ti kunak. Di pa'y lakot sumangpet tapno makatulong. Saan mo ka di pa'y anadamag no si Mang Putan ni Lydia? Tay nangawis kan ko ana. Awan ka no pa'y nanang. Nakalipatin ti sinalbag. Ang mga nunaki asawan ket si murot itinangasawa kan kwa na. Saan ba't siguro, anak ko? Nanakam di kabsat mo. Oo, anya nanakam. Api nga rod adimat la sumangputan. Apay, amadmadlaw ko adumakdakal ti tiyan mo, katawan mo't asawam, Giselle. Kwa, madam. Garanggandyang kan samot a babae. Ni ka di kiko ti amaday ta, ha? Saan, madam? Awan relasyon mi kaniki ko. Ha? Di makal ta tiyan mo. Iso masigurado ka masikog ka. Apay, asino tinangsikog kan ka? Umay ka man iti silid ko, taday pakita. Darasan. Ni, anya ka di day ta, iho? Umay ka kit din, Mama. Adadamdamagad ka di, Giselle, ikaw man nagluto iti pancake. Darasan, makapangpanganak ngamin iti pancake. Wan, senyorito, mapanakon. Anya ka di ti pakitam, dito'y silid mo, iho? Apay nga inayaban nak dito'y. Kayat ko adwata mang kita iti daan nga album, Mama. Ibagam no asino dagiti kadwata iti ladawan. Ayan ka di ti daan nga album ako nam. Nabayag nga agpaiso ajak nakit-kita ti daan nga album. Ura siya nga rod, Mama. Ubingak pwede. Iso ajak matandaan ang dagiti daduma kadwata. Di mo ko na nakapkapoy ti lagip mo ngam siya, iho. Ubingak pa'y unay, idi, Mama. Manulat tawon ko. Sige man nga rod. Ayan ti album. Mabit lang. Biro kak, Mama. Kunak man no nakita mo na, iso nga inayaban na kay may dito'y silid mo. Kalaglagip ko nga rod. Ayawan mo, iho. Mbala, sa pulom nga rod ti album, takayat ko abuyaan. Sika ka di tinangsikog ka ni Giselle, Kiko? Ha? Anya? Masikog, madam? Imbaga na kadikada kayo, masikog? Oo, imposible. Di ko nakat limok maglaang. Anya nga imposible. Kurang kan sa iti obserbasyon, Kiko. Ay, mas daawak iti imbaga, madam. Masikog ni something? Anya mananday ta something? Kwa, madam. Idi nga minawan kayo, sangit ni Giselle. Saan ka di nga da something na? Ti sangit nga awan mo't gapgapo na? Aguray ka man. Kaya't mo asawan.
Idi pa'y napanak iji balay ti amiga ka napasamak day ta pa nagsangsangit na. Wan, madam. Iso nga imbaga nga da something na. Awan ka di ti imay alalaki iti day Japan awan. Awan mo't, madam. Sakla ang ken ni sir ti lalaki dito. Sonya, nas ka nasong batam amin adamagakan ka, no di mo kayat apagawidan ka. Ay, apay ka di, madam. Ay, adda ka di basol ko. Agbasol ka, no di mo ibaga kanyak ti pudno. Masikog ni Giselle saan ka di? Ha? Ay, Jack amo madam. Damagan niyo ako ni Giselle. Kayat mo ka di timawa na di ti trabaho. Ay, saan madam? Jack amo numasikog. Tadi namot imbaga kanyak numasikog wano saan? Da kayo laang kaniki ko ti kadwa da Giselle kan Chubert di ti mansyon. Idi awanak. Ita, saan yung amo masikog ni Giselle? Ay, ti amok akot limok maglaang, madam. Imbag ta nakita ka ngagsagsagad dito'y garahe. Something. Anya, something, manong. Saan mo nadamagin? Pudno ka di amasikog ka? Kunan ni madam, asyak ka no ti amaday ta. Adan samat kurkurang mo, manong. Ha? Kasano ko mga agbalin ka nga ama ti sikog ko? No kasta, pudno amasikog ka. Pudno ti atap ni madam. Sino nga itinangsikog kang ka? Ada ka di imbaga kakasta? Payakayat mo amamuan. Ay, sana ka interesado. Ni madam timang damdamag. Sige, ditakan. Sa dino ti papanamon? Apay ngagdardaras ka? Inakag-broadcast. Anya? Pudno, madam. Pudno amasikog ni Giselle. Imbaga na kanyak. Asino ka no tinang sikog? Ay, dayta ti di na imbaga, madam. Ang promise, sana siya. Jakmat patyan asika. Ha! Imposible akayat na ka ni Giselle. Ni madam mat, sanak mat unay analaan. Pamatim laang dayta. Tilaang bulsak ti mabatikan ka. Anya ka din, ti aramidin nyo kini Giselle, madam. Apay adamagam ti aramidak. Siyak laang ti makam mo. Bakit? Anya ti kuna ti doktor? Kurang kanulaang iti bitamina lakay. Gagangay kano tinalaka ang maktang iti kastoy nga edad. Ay, kunaklakit din no adda sakit mo. Iti ngamin kalabas, saan ako unay ang makaturturog. Ay, gapong atada ito iti kasla pa nagdandanag ko. Apay ngamin nga agdandanag ka. Katawan matmadi ang mapaspasamak. Ambok pa yun, lakay. Mapukaw tumutla siguro da ito'y amarikrik-nak. Saan ngamin akom kumporme ti pagdandanagam? Tapno makaturog ka. Agsagana ka. Ay na, agdamdamagan ni madam no asino ti ama ti sikog mo. Anya ka ti aramidan. No maamuan na ati anak natin ang idadanas kanya. Masiguradok ati anak na ti ayunan na. Saan ko't asika? Kayat ko nga agawid. Nga masigurado kakapungtot nak ni tatang. Kat, anya ngay ita ti planom. Aganakak pa'y kumasak ba'y nga agawid hak. Kaduak ti anak ko nga agawid. Ay, masiguradok asaan akayat ni madam nga agyan kapayla dito yung mansyon. Papanakon no papanawan na hak. Ay, dayta ti saan ko nga ammo. Awan mo't nga rod amok dito yung Manila. Nagkasang lakit din tinapagtang ko dito eh. Wanya, nakaluto kayo ka din. Aldawan. Na? Apay ko ma, no nakaluto kami. Naggao kayo na ta mga anak kon. Mabisina kon. Mangan ka no ni feeling boss. No. Ay, apay kumangay nga igawanda ka. Saan mo't asika ni sir? Napanangan iti restaurant ti Bustayaw. Saan dan amangan ditoy?
Apay nga raw nga da ka ditoy. Asino nga itinang maneho itilugan da? Nagapo ako ni Jay restaurant. Alan, igawan da kaon. Mga anak kaon. Alag ijay silid ko ijay garahe ta ijay kamangan. Ay, agpaiso ka diti imbagam. Sige, igawan da ka. Kunak man no nakagao kayon. Pananganan ngam di kay pay nakagao. Ha? Kuna ni Kiko, anapan kayo nangan ije restaurant, madam. Patpat siya matisa sa wanday tao. Ay, Imbagak namin nga agauta. Ngam di dakmatpatsan, madam. kaguram ka din ni sir? Saan manang? Ay ayatak. Nga maawatak ti sasaadan na iti inana. Naturay unay ti inana. Ang indadanos na ka. Nabartag iti manang. Sa maysa, namin ado adimawat iti pamakawan. Anya nga rod itan ti sumarunong addang mo? Diyay ko na akon. Agyanak pa'y dito'y. Aginggang aganakak. Anya nga iti ibagam ija balayaw. Agmay-may sa kaapimanaw. Angam, dua kayo matan nga agsublay. Ibagak tipod no amay sa ak adisgrasyada. Jobert, mapan ka ija Visayas, taitid mo dagiti papeles, iti kabagyak. Anya ka din na ita papeles, mama? May papan iti negosyo da ito'y. Mabalin mo matlang ti agawid adagos, taglogan ka mat iti aeroplano. Nabayag nga pa isojak napnapan ijay, Iso amapan ka ita. Importante nga min da ito'y papeles nga ipan mo. Ibagak ka ni Kiko, nga itulod na ka iti airport. Kinilat dak, mama. Apay adiyo imbagbaga, ti may papan iti da ito'y. Agsaga na kakit di, tagbiyahe kan. Sonia, awan ka di ti imbagbaga ni Giselle kan no asino ti ama ti sikog na? Madam, apay adiyo damagan ni Giselle. Ay, saan kong amo? Amok nga agliblibak ka. Ha? Ayan ni Giselle, paumayom dito'y. Ay, adalang ditangag daldalaws, madam. Aguray atay nakayaban. Giselle! Umay ka kano ditoy! Madam, apay pinaayabandak. Ada ka di ibagayo? Ibatam day tasagad nga igkem mo. Tagrubwat ka itamot lang kat agawid kan. Madam, ada ka di basol ko? Apay pagawidan dak. Dakkel ti basol mo. Ha! Garangganjang kan tomot ngamin. Apay abinay am anak sikog ka? Ha! Ginargarim siguro tinang sikog kan kanya. Saan, madam? Nadalos ti konsensyak. Ginundawayan dak. Awanan ti adu arason. Basta pumanaw kan diti mansyon ko. Mabit lang. Ikan ka iti pagpletem. Aday ka. Pidotam da kita kwarta. Sobra-sobra mo't siguro na itan na pagpletem. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan denggen, tituloy te seryetay ita alawas anapauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay parang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panaglabas ti bulan. Nadlaw ni Doña Olga, ti panagdakkal ti tiyan ni Giselle. Nagdamdamag nga roda ito'y. No asino ti ama, ti sikog ni Giselle. Ngamawan, ti nakaibaga kan kuana. Nagatap nga rod ti Doña,
Katimbaon na ni Jordan ijay Visayas. Tapno laang maipatungpal na ti plano na. Amang papanaw ken ni Giselle. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sana po doon ay tamanam. Nadalos ti konsensya. Ginundawayan dak. Awan ti adu arason. Basta pumanaw ka diti mansyon ko. Mabitlang talag ti pagpletem. Aday ta. Pidutom day ta impurwak ko. Sobra-sobramat nga taday ta na pagpletem. Pangasim ko, madam. Agyanak pa'y dito'y. Aging ganyak makaanak. Tapno tila maitudtudom nga ama ti anak mo? Agawin akto. Amaman ama kapagpas ngayak, madam. Saan ama balin? Agawid kan? Amangan no may ramraman akno anya ti mapasamakan ka. Day takat ngamin tagaranggan dyan ka. Hala, pumanaw kan! Agawid ka ka din, ading ko. Diyak kumapay kaya ti agawid. Ta sigurado akabilindak iti kastoya kasasaan ko man. Ay, una yan. Sapay awan mat nga rod ni sir. Di naam mo da ito, nga inaramid ti nana. Iso nga imbaon ni madam ti anak na. Tapno di na makita ti papanaw ko. Saan anasaya at ti kababalin ti amo tayo a babae? Ala agan anad ka, ading ko. Ingkay tulod ti karanggan dyang a babae, ije terminal ti bus. Ha? Papanan na ka di madam, tamapan ko pa'y itulod. Saan mo nadamagan kanyak no papanan na? Basta itulod mo ije terminal ti bus. Kat makamunton no sa dino ti pagturungan na. Matungpal madam. Ayan na nga ruden nga ini samsamteng. Urayim latan dito yung garahe. Awan bibiyang kon iti dayjay a babae. Sige madam. Aguray aklat na nga ruden dito yung garahe. Apa man na maitulod mo, agsubli ka na dagos. Saan at timan lapapapanam, sayang ti gasolina. Matungpal, madam. Ikaw, amangan no sa bali mat ti pangipanam kan ni Giselle. Amangan no saan nga ijay terminal. Ay, no kaya't nalakit di amapan kami agpasyar. Awan dakes na. Amangan no sa bali ti pangiturungan na itilugan manang. Ay, aguray taagpakadakan ni madam, ta itulod ka. Ay, saan ko ang maipyar ni Giselle kan ka, Kiko? Pagkunamat asa anak amapyar. Ay, amok ti kababalin mo. Alaman nga rod manang. Mapan ka agpakada, tapno da kadwami. Ay, mabit lang Ipambar ko kan ni madam, nga damapan ko gatangan, tapno palubusan nak. Sapay la kumata palubusan na ka, manang. Apay nga apotam day tatyan mo. Anya ti mapaspasama kan kasonya. Ay, nagsakit launay ti tiyan ko, madam. Ay, makilugan ako makadaki ko. Tama pa na gumatang iti agas ko. Ay, salbag day ta sakit ti tiyan mo. Sige, nga mabiit kayo laang Saan yung aramatan tilugan gagpasyar? Ay, madam. Itulod mi nga umuna ni Giselle. Kalpasan na, inak gumatang iti agas ko. Darasan nyo. Diyak kaya't mabaybayag kayo iti papanan nyo. Dagdagam ni Kiko, tapno saan na mabaybayag? Ay, matungpal, madam. Sige, ingkamin. Makiawid ka kadiki ni samsamteng? Taapay amakilugan ka? Ay, imbaunak ni madam amang bantay kan ka. Amangan no sa bali ti pangipanam kan ni Giselle. Sapay awisak kumangayin kami agpasyar. Tapay nga umay ka? Makadadahal kayo ti diskarte? Ay, agpay sulaunay tay kunak, ama pagduwa-duaan ka ataaw. Ay, imbaglagit din, tapi nalubusan nak ni madam. Apay, imbagam apagduwa-duaan nak? Oh, rupam langan.
patitigtignay mo, alanganan. Sige, intayo kitin. Ang mga nuumay ni Madam Ditoy. Hintay nga Ruden. Sayang ti diskarte ko ma. Kat, kasanon nga'y ading ko. Ay, agsisihin na tayon Agyaman iti kinasingpat mo kanyak, manang. Ay, sapay ko ma, taag kita tamanan. Sapay ko manang. Jak malipatan ti kinasingpat mo. Mabalin mo mat siguro ti mapanmanan ije mansyon no makaanak kan. Noadan to mga wer iti anak ko. Agadalak tumatlaang manang. Saan ka de nga inurnong mo amin ti sweldom? Wen manang. Dayjay ti aramatek nga agtuloy nga agadal. Kaano nga taas sumangpet jay garangganjang? Apay ay ang awagam iti garangganjang jay adem. Saan kit din agarangganjang tikas jay? Hay, makapasuron. Ingkay kitaan no asino dayta. Tamapanak ije kusina, nanang. Alatay nakitaan. Asin... ha? Sika, anak ko? Agmano ak, nanang. Ay, kasya na ka ti Diyos, anak. Masikog ka? Pagkawanandak, nanang. Saan ko nagayatan? Anda nang idadanas kanya. Ay, Diyos ko, indadanas na ka. Ay na, may sakan, disgrasyada. Atakan? Nga masikog ka? Ha? Awanan kay tibaen! Anay ko, manang. Saan ko nagayatan tinapasamag? Indadanas-dag. Ha? Agpay supay latay kunak agarang ganjang ka. Mangibabain ka kapsat. Nagaw-awig ka pa'y malangarod. No pa ka ibabainan matinyag mo. Ipungot ka malangan. Anay ko, manang. Kasi kakunkwana. Inakibagakin ni tatang ijay taltalon. Ay, saan anak? Nabambanog ni tatang mo. Masapul ama-amon na amasikog ti karang ganjang. Anya? Tatang, adan ni Giselle nga masikog. Anya, masikog? Ay, paimanta para manak. Ay, Intayon tatang, sinipat kang impungot ko itayan tamasurunak. no saan ko maasukir? Saan ang napasamakan ko na tikas jay? Imbagayo lang rod itin nga awan ti mapanidya Manila, ngam nagpilit ti danga. Ay, dayjay tinaganap na. Ay, aguray man. Ay, para manak at alaga. Un tatang, barang agnakam kat dinan ulitin ti pumanaw. Rumbang nga agtagibalay langan. Talagang agtagibalay langan. Ayan tidanga, ha? Agmano ak, tatang. Ay, simbang sangpet kapay mat nga rodo kas tatis churam. Anay ko, tatang. Saan ko man nagayatan tinapasamag? Pagkawanandak ko, ma. Ay, isuan na pasamak kan katikasta. Gaputa sukir ka. Hospitan. Mga noan niya ti mapasamak iti anak ta. Kano ti agbalin nga apo ko ta. Ay, wisit kidney. Ay, pumanawak man langan. Ay, ang mga numailaw anak pa. Ay. Apay adyak makita ni Giselle, manang. Ay, pinapanawon ni Madam, sir. Anya? Kahit mo asaman, awanan dito'y balay. Dayta ti pudno, sir. Ay, ang mga nukabkabilan daitan, tadayta timbagana. Sino ti mangkabil? Naungat kano ti amana, sir. Di da kano kaya't apalubusan nga umay dito Manila. Ngam nagpilit laang ni Giselle. Apay adi na kaya't nga umay ni Giselle dito Manila. Ado kano ti managdakdakas dito, sir. Irurumanda kano ti padada a tao. Kaasimad ni Giselle. Sa dino ka diti probinsya ang nagawitan na. Jakmut ammo, sir. Awan ka diti address na kan ka, manang. Jakmut ti nagdamdamag. Kasano ito na matuntun ko ti address na.
Idulin mo pa man to'y kwarta pagadal ko, nanang. Ha? Nay, nagadumot daytan anak. Nangalaam. Day tati sweldok iti panagyan ko ijay Manila, nanang. Saan ko Apulos sa kinasayan? Pagadal ko. Saan ka naggasgastos, Apulos? Nagdakkel dayto a kantidad, anak ko. Adamat amin ang masapsapol medya mansion, nanang. Iso nga inurnong ko amin na sweldo. Intalaan ng ideposito iti bangko. May mayat. Mapantangarudan, nanang. Agkuyog tanga agudong. Mangibati ka, iti gatang tayo iti dakkel at TV. Ha? Adamot TV tayo, anak ko. Apay gumatang kapailaan iti dakkel. Pagadal na nga ro, daytoy akwarta. Pagadal na laaminan. Nagaduk nga muyo. Sino tinakasari tayo iti telepono, mama? Tikabsat ko iti Amerika. Masapol ang mapanak kanu ijay, taadda parikot ti kumpanya. Anya ka di ti parikot, mama? Kaya't nga i-pull out ti amigak ti Sherda iti kumpanya. Apay ka nung i-pull out na, mama? Mabain da siguro Tasimur iti sabali a lalaki. Di asawaon ko ma. Kung kunak tumit asaan ang matino day di babae. Ita, mamati kayo iti imbaga. Tidang nga babae. Ita, awan ti kasugpon tayo iti negosyo. Adamot sa bali ang negosyo tayo, mama. Parang ay tayo mo day jay. Maure awan day jay ng amigam. Sa bagay, pudno takinunam. Ita tanapanan ni Madam ijay Amerika. Si kanti mangimanihar iti sugar factory yo dito'y Pilipinas, sir. Wala, ang biro kag pa iti ayan da Giselle. Pangbiro kam ngay, sir. Awan mo ti address na kun ka. Sino ka ang tinangirekomenda kan kuha na dito'y balay? Ay, aguray ka, sir. Tapanunutak man jay kuna ni Madam. Nagpatulungan na amang yag iti katulong dito'y. Sige, panunutan. Amukon, sir. Ti katulong ni Doña Cedes nga amiga ni Madam. Ay, di nak nga takagura ni Giselle. Kanayo nak akasilapan, manipod nagsikog. Dinamag ko, nukagura na ka, sakbay ang nagawid, sir. Kat, anyat imbaga na ngay. Ay, ayatan nakakanumod, sir. Maawatan na kano, no apay adi mo mailaban ti kalintagam. Tanaturay kano ni Madam. Agyaman ang itimbaga manang. Ikagumak nga ron asapulan ni Giselle. Darasam, irubuat mo tilugan. Mapantay di mansyon da Doña Cedes nga amiga ni mama. Kaya't ko ang makasarita ti katulong da. Ha? Tika di katulong ni Doña Cedes ti sumaruno asikogam, sir? Kiko! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Darasam tayo rubuat mo tilugan. Mapantay di mansyon da Doña Cedes nga amiga ni mama. Kasaritak ti katulong da. Tika di katulong ni Doña Cedes ti sumaruno asikogam, sir? Mang Kiko? Ay, anya ti imbagakon? Ay, sorry, sir. Awan kami ni Giselle. Ita,
ti katulong ni Doña Sedis ti sapulam. Kaya't ko nga rod akasarita ti katulong ta. Kaya't ko amaamuan ti address ni Giselle. Mawatam? Kaya't mo asawan. Isublim ni Giselle ditoy, sir. Rumbang asong batak ti naramit ko kantuana. Kasano ni Madam, sir? Sigurado adi na anugutan dayta. Biyag ko daytoy. Uray di na kayat. Kan may sa adan ni Mama iti Amerika. Kumusta tinapanam, sir? At ka din nasaya at nagbanagan na. Wen manang. Inted na ti address na. Mapan kami to kani Manong Kiko. Ay, nasaya at ngarud no kasta, sir. Ay, simot ni Giselle, no aganak nga awan ama ti anak na. Wen nga rod. Ngam inakpay kita ti masapol di factory. Sakbay abiro kak ni Giselle. Ay na, maragsakan para kada kayo kan ni Giselle, sir. Ay ngam, kasanungay ni mamam. Ti pakaragsakak ti kita. Saan kat atimandar na? Timurad kamutan, sir. Karbangak daytoy manang. Aday pilpilit na kanyak a babae. Ang nakilibin iti sa bali. Ay, may mayat matlaang. No si kaamis mo timang pili iti asawaam, sir. Alam amin amureng ko ijay silid. Diyak masangot ang aglaba. Imbagkan ka, tagmalmalam ka dito'y balay. Awan trabahom. Wen manang, laba ang amin amurang. Nagalaskat akitaan ti masikugan. Api ngamin nagpasikog ka. No di ka katdanga. Saan ka di ngayon bagak asaan ko ang nagayatan, manang? Saan nga taarason mo laang dayt na? Amangan no adda asawa tinang sikugkan ka, iso abinaybayan na kan. Awan marami idak no di nakpatyan, manang. Ngam ibagbagak tipod no. Oho, amo pa yan ngay. Aminan ayat agtatakaw nga iso kat nagtakaw. Ngampod no ti ibagbagak, manang. Apay ka di anak karupangat kasi mangpot lakay. Idilim mabasak ijay tiyangay. Nangagko ti panangkat katawa dagiti tattao kanyak. Ha? Apay ko ba katawaan da ka? Gapo ta masikog kano ti anak ko nga awan asawa na. Ay, day tantumot namin nga anak mo. Nagpasikog kit din. Saan aya nga imbaga na adi na nagayatan tinapasamak? No saan mo kumangamin a pinalubusan? Adayo ang napasamak ti kasjay. Ay, may sakamit. Diyak matam mo nga dama di ang mapasamak kan kwa na. No kumangamin nagtungpal kayo idi kanyak. Naliklikan kumatikas jay. Saan abali tainton makaanak, ituloy ng tumutlaang ti panagadal na. Umdas mo't nga tanti na urnom na. Nanang, kidawag ko mga inton makaanakak. Awiran niyo kumati anak ko tay tuloy ko ti agadal. Anya pa'y nga, di kasta ti mapasamak anak ko. Ay, manayunan manen adi na oras ti trabaho. Agawir iti ubeng kan ti trabaho dito'y balay. Anya nga rod ngay anak ko. Alangan mo't asaan nga awiran ti agbalin aka anakam. Ha? Imbag kumamot no adda asawa ti akin anak. Saan asika ti pagawirak, manang? Ngam ti mo padpadasan nga iruruman ti anak ko. Tasyak ti makalaban mo. Ni, tatimangsit ti disgrasyada. Agyaman ka ta saan asika ti nakapasamakan ti napasamak kanya. Sa anak adang nga akaskan ka, tapno mapasamak day ta kanya. Guston, sumardeng kayon. Awan tinasaya at apagturungan day ta asaritaan nyo. Day ta disgrasyada ti pagtalnaan nyo, nanang. Mangibabaing! Apay akaguradak datatangken, manang, nanang. Ano sa mon anak ko? Talaga akasta. Takastakot nga ron tinapasamakan ka. Diyak nagayatan tinapasamak kanyak, nanang. Amok day ta anak ko. Ang madamag kumanlaang. Asino ka di tinangaramid ken ka iti kasta? Ti anak ti amok, nanang. Nabartak idi. Iso na aramid na tikas jay. Mamartak ka di day jay alalaki. Saan mat, nanang? Ngam idi saanan nabartak.
Namin ado-adi maawat iti pamakawan. Nagparparin tumang pa iti sangok. Kat, pinakawan mo ka di. Saan ko nga imparupakan ko na pinakawan ko nanang? Mata pobre ti inana. Kasta gayam. Narigat nga agpaiso no maminsan ti makirelasyon iti anak ti mata pobre. Iso asan ko nga impadlaw ka ni Jobert a pinakawan ko, nana. Hello, Mama. Kumusta kayo dita? Kaawawid ko ba di pod ospital, iho? Di mo baybay ang tinegosyo dita. Sikan, di makam mo. Ne, apay, Mama. Anyat na pasamakan ka. Na-stroke ka, iho. At dapay nasarakan ti doktor sa bali ang sakit ko. Cancer ka, no? Anya? Mama, agpaimbag ka nga rod. Panaglit na kat saan ang agpayag. Ay, kaya't kung tiagina na. Nasakit unay da iti cancer ko. Di ka agsaw iti kasta, Mama. May mayatan nga ginanak. Ngam tiagi tortur da kay tinasakit. O sige, umayak to dita, Mama. Day tapay negosyo ti asikaso ang iho. Kukam day ta, iso asaan mo abay-bayan. Ala, kastan iho, bye. Sarong karak tumit lang ijay ni Mama. Ada kanser ni Madam Kunam, sir? Uwan ka naman ha. Nakaaron santi marikrik na na, takayat napayan ti agina na. Ay, simot nga rod. Ani Madam no kasta. Idi pa yung adda marikrik na na. Gamdi na yung kan. Iso ti may sana panan na iti Amerika. Ay, napnapan mo't iti gayom na a doktor. Ang napanda iti a doktor na iti Amerika. Kaslakas ta tinangag ko nga imbaga idi ni Madam. Kaasi ni Mama. Kaya't nakanupayin at talaga ti agina na. Ay, kasta samot ti marigatan nga agiturtured iti sakit, sir. Kayat dan ti agina na. Kunak ama panak ijay. Nangim ko na namit ajak pampanawan ti factory. Giselle, utangak man di kwartam tapag negosyo. Pagadal ko tinakay sangratan day di akwarta manang. Sana pag negosyo. Amang ano saan pa ngagbaligi. Apay ko maasaan ngagbaligi ngay. Indulin min kanina nang ijabang ko. Saan ko maama-withdraw aging gaajak agadal manang. Ijay bangko maturog ti kwarta. Ngam no pag negosyo, umado. Ijay bangko, safety kwarta manang. Ngam no mairwar, di mo na niya pa iti pakay gastusan na. Pag negosyo nga rod, saan ko abasta gastusan? Nabaybayag ka nga trabaho, apay adi ka nakaurnong iti pag negosyo. Ikondisyon mo tilugan, Kiko. Adayo ti papanantay itong bigat. Ha? Papananta ka di, sir? Intay di lugar da Giselle. Anya? Apay ang mapantay di lugar da something. Jak kayat nga awagam iti something ni Giselle. Ha? Isunto ti amom numasawa. Asawaham ni Giselle, sir? Nakaskas daw aya. Ay ayatak ni Giselle. Nagpintas. Kaya nagsingkwet. Ay, sabagay. Nuki na pintas. Awan makunak. Tanapintas mat talaga. Numat kinasingpait. Nasingpat talaga. Ala, agsagana ka. Agbiyahe ta inton bigat. Adamat nagsardeng alugan iti batog ti tiyangge. Siripag man iti tawa. Ha? Adda dim saag anak gwapo a lalaki. Ni, nagdamag samat. Kaintududa dito eh. Asino nga taday jay nagtalar a lalaki? Ha? Umay samat dito eh. Ay, agpapintasak tap no mapansin na. Ay, ayan tay lipstick kan pulpos kon. Darasag, sakbay ang makadanan dito eh. Nay. Apay ang matartaragta ka na pandita sa ango ti dakkel asarming anak ko. Di kay tumagarin nanang. Adda umay asang ahilig. Agpapintasak.
Apo! Apo! Asino nga taday ta? Umayak man, Apo! Ay, mabitlaan tayo nakitaan no asinaw. Asino kayo ka di, sir? Anya ti masapulyo? Anya ka di day, Jai, sir? Ay no, nagtarget din na lalaki. Dito'y ka diti balay da, Giselle? Giselle? Apay ka din ni Giselle. Anya ti masapul yung kankwana. Kaya't ko makasarita dagiti dadakkel na, miss. Siyak ti inana, sir. Apay ka di. Umunag kayo. Tadito'y tayo unag nga agsasarita. Agyaman, nana. Anya ka diti pagsaritaan tayo, sir. Siyak ni Jobert, nana. Apay adyak makita ni Giselle. Kailiw ko unay. Ay, mabiitlaan tapok kawak ti tatawa. Aglablaba nga men di talikod ti balay. Mabiitlaan, sir. Giselle, umay ka man anak ko. Adda sa nga ilim. Tatang, adda din ang sikog kini Giselle. Adda ije balay. Ay, ayan tayo sumilap abunang kaw. Ay, Apay, dangra nyo, tatang. Ay nga, nagdaer alalaki. Adda nagpinta sa kotse na. Apay nga imay dito'y balay, ha? Umay nan samat isarsarak ti karadkad na. Nagdaer, tatang. Nataer kalaan nataer. Kadno ginundawayan na ti kapsat mau. Ay, syakla ko mati adda kas jay kataer o boyfriend na. Ay, una yun, ayan. No agkam-kam maliday jay alalaki. Makita na. Ayan day jay alalaki, ha? Ayan na! Saan ka nga gar-aramid lakay? Iso nga imay, takailiw na kano ni Giselle. Kaya't na nga ikasar di anak ta. Kat iso day ta ti pagsasaritaan tayo. Imbaga na day ta? Puno ka di day ta? Mabalin apod no. Tano saan? Apay nga rod ang nagturod nga imay dito'y balay. Sinapsapol na pa ito'y balay tayo. Saan lang nga agkam-kam maliday jay alalaki? Tama nga no saanan ang makasuble ijay Manila. Ay, day talapudot ti ulom ti agado. Jay kit di pagsayaatan di anak mo ti panunutem. Pagkasaram kit di ida, nulakit na pudno day jay alalaki kan ni Giselle. Naimbaga malam nyo, tata. Siyak ni Jobert. Ti anak ti amo ni Giselle iji Manila. Kaya't ko dumawat iti pamakawan iti naramid ko ti anak yaw. No sikat tinangid dadanas iti anak ko. Anya ita ti gagaram. Taapay nga imay ka. Kaya't ko kumaadawatan ti mamalubos yo. Ikasar ko kuman ni Giselle, tata. Sika, Giselle. Kaya't mo ka de nga agkasar kayo iti daytoy alalaki. Iso ti ama ti sikog ko, tatang. Saan ka di arumbang agkasar kami? No kasta. Ay ayatam daytoy alalaki. Wen, tatang. Sikabat lalaki. Ay ayatam kadimat laang ti anak ko. Uwan, tata. Iso kaya't kung agkasar kamin. Kaya't pagtutulagan tayo itan. No kaano ti panagkalay sa mi. Sige. Agyaman unay kada kayo, tata. Talagang asawa akong ti anak yo. Basta ikarem, adi mo paldaangan ti anak ko. Uwan, tatang. Ken pagadalag to pa'y ni Giselle. No kaya't na nga ituloy ti agadal. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.